Kaluguran kong kapatad, mititipon tamo, king lagyo ng ipa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutamong Jesucristo at ing lugod ng Diyos, ating pamakiyagom ng banal na Espiritu, mantabe kay kayungan. At kay kaante mo rin. Maya pasisilim po kay kayungan, Maya pasisilim mo naman po. at syuta na po king 27 Domingo ning karaniwan na panahon. Gani po ban maging karapat dapat tamo pong magmasusi karing banal na misteryos, sisyan tala pa po rin kay katamong agawang kasalanan. Ikatangan po, aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kay kayo kapatad, ing may kasala kong bina, king pamisip, pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kung gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Uli nitay panigapo ko, kang Nuana Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kay kayo kapatad, inipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginutam. ing Diyos sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana king bie, alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa lubos mayupaya, at alananggang indegulan ning lugod mo, lalagpus palak, kimpangain tuliran at pagnasan ning panalangin mi. Itugtog mo kaya kami ing pakalulu mo, patawaran mo ing kasalanan na babiye takot ka ring konsensya mi, at pagkalub mo kaya kami ring kalam, emi man apangangasa na duwan. Itiyadwan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatan ng Jesucristo anak mo, ang mabibiyayang pon magari kambe mo, king kameto nga ning banal na espiritu, manggaman king alanangga. Amen. Pamamasang ibot, king libro ning propeta, Habakuk. O Ginu, ang gakapilan ko kaya kaklis pasaop keka, bayo mo ko pakirandaman, at ikulisak ko karing balugbog mo. Alipitan dako, at ika, mo ko liligtas. Bakit patangal mo kako, ing balakit adapat, anpon makalawi na kamo kabud, kabang mararapat, ing kabungisan. Kapanyiran anpon katampalasan, ing sablang atatangalan ko, pawang pamisong galitan, ing mararapat, susulong ing pamipagkamua. Ing Gino, kanita peki batana ko at nga nang sinabi, isulat mo ing akakit mo, king pamipatilip. Ampon idokit mo karing tapyas abato, banmayan abasa. Antining ing pepatalip kung itikeka, matupad mo king sarili ng panauan. Maligaya naman king sarili ng pangatupad, iti mi palaraman. Nung bala mo, malambat mi paltuto, manaya kamo, uling datang, ampon datang alang sala, ing pangapaltuto na. At antikeni ing amanong babyena. Lawan mo nung makanano yung magluat abye, ing taong malinis a pilubluban, samantalang ing taong banal, magludya, bibiyeya, agpangking katapata na king Diyos. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Dalita pakibat, nung ngeni pakiramdaman niya, yayin pamintuan niyo, tutukitangan po. Nung ngeni pakiramdaman niya, yayin pamintuan niyo. Nung ngeni pakiramdaman niya, yayin pamintuan
puso. Eyo pagyapusan ning gewara ding pipumpunan yu. Karin Mary painyang at chula king di masa. Karin inamun akot pinyupukan, lipat na ning karelang tengalan, hing dapat kong mayap karelangan. Nung inipakiramdaman niya, impamintuan yu. Nung inipakiramdaman niya, impamintuan yu. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, kang Timoteo. Uli nito, pag ako keka, ing papanatilyan mong milalablab, itang kalam apig kalumning Diyos keka, kanitang timpak kula king buntok mo ring gamat ko. Ing pigkalubning Diyos keka tamo, eya espiritu ning pangamataloti, nune espiritu ning kayo payan, lugod, at pamamigil king sarili. Inya musukat pikakarine, ing munye patutuking ginu. Ni ko sana pikakarine, ngening akong makasukul ko alang-alang kaya. Bagkus kambe ko, gampanan mo ing dake mo king kasakitan, alang-alang king mayap a balita, manalig king sikadan apig kalubning Diyos. Tuntun kang miyamas-samas king mayap a doktrinang tiro ko keka, at yaing gawan mong uliran king pamanatili mo king kasalpantayanan, at lugod akin tamtamo king pangayagom kang Kristong Jesus. Mipagkatiwalan kang mingat king metong abage tutungmal, ingatan mo sana iti king kapamilataning saup ning banalay espiritong makasahot ke katamo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Inginu mantabeya ke kayo. At kekaan timorin. Pamamasa king mayap a balita agpangkang San Lucas. Ligaya keka o Ginoo. Ding apostol ngara king Ginoo. Dagdagan mo ing kasalpantayanan mi. Ing Ginoo me kibatya, nungatin kayong kasalpantayanan akasing lati ning metong abutol mustasa, malyari yung sabyan king dutong asikamorong ini, mabugot ka ken at malis ka keta king dayat malat, at mamintuya ke kayo. Numong ing metong ke kayo at inyang alipan, asasarul o magpastultupo. Sabyana mo kaya ning king alipan o tang datang yang ibat king marangle, malagwa mo at mangana ka.
agyang makanano alina. Bagkusing sabyana, isadya mo na ing kakong apunan, may blas kang magsilbi at silbian mo ko, kabang mamangan ko at miminum. Kaybat ko, kanita ka pa mo makapangan at minum. Ingalipan, ena pangayintuliran, ing pasalamata ne, ning kayang amo, king pamaminto na, king yuyutos na kaya. Makanyan mo naman para kay kayo. Kaybat yung arapat, ing sablang inutos dang daptan yu, ngayong sumabi, mistula kami mong alipan, depatan mimu, ing ke kaming katungkulan. Ing mayap ng balita ning kekatang kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo. Maya pasisilim po kay kayungan. Maya pasisilim. Kumusta na kayo po? Before anything else po, pakilala ko pa po kay kayo, uling bahayo ko po Kenny. Ako po pala iamong Kenneth Basilio. 3 months ko pa pong pari, and yan po, maka-assign ko po Kenny pong Chancery San Fernando as the Assistant Econom ng Kekatamo pong Archdiocese. And I am very happy to be with you, yan po, King Misa. Yan po kutang ko, have you ever asked yourself, okay lang bang magalit sa Diyos? Okay lang bang magtampo sa Diyos? Nano pong pakibat yun? Ako tang yun na po ba ita? Okay lang bang magalit sa Diyos? Patse po atin tamong pagdala ng mabayat, ampon masakit kimbye, kung ari po atin kang kaluguran kimbye na masakit, o ika mismo masakit ka, bela ko kaking obra, o kaya likwa na kaning mismong kaluguran mo kimbye. Kakaluguran man yan, kapatad, tatang o ima, ingkung o apo. Alibat minsan sasagi king pamisip tamo, Lord, no karin ako. Bakit bala mo alakang gagawan? O bakit emula pakibatan deng kakong pangadi? And if we are honest, my dear brothers and sisters, burita mo kasi minsan instant ing answers. Burita mo instant solutions kareng pangadita mo. Bala mo itang, Lord, please, samasan mo na agad-agad reng kakong problema. And patse emilyari according king kaburian tamo, minsan matutukso tamong mangutang, magreklamo, magtampu king Diyos. Ingkutang kanita, kasalanan ba ang magalit sa Diyos? Marok ba ing mimuwa at magtampu king apong Ginoo? But you know, my dear friends, alimuyi katamo ing mekaranas king makanining sitwasyon. Nung pekaramdaman tayo po yung mumunang pamamasa in our first reading, i-Propeta Habakuk, makanyan mo rin po yung pegdalanan. Ing pangadina king apong Ginoo, mitmuya pong reklamo. Hinaying, how long, O Lord? I cry for help, but you do not listen. I cry to you violence, but you do not intervene. Why do you let me see ruin? Why must I look at misery? And I admit, ini pong sitwasyon na ini, nung nukarin mengutang yay Habakuk king apong Ginoo, masanting niya po. Bakit? Uling papakit na daing kasalpantayanan, king kasalpantayanan, bawal ing mangutang, bawal ing magreklamo, bawal ing magtampu king apong Ginoo. Na ano pong pakibat ng Diyos kaya? Just wait. Ating panahon para king kega na ganap. Ing kasalpantayanan, yang magpatatag keka. Ting pakibat na pong ning apong Ginoo, ning Diyos, kang Habakuk, akit tamo na faith is not about instant solutions. Faith is about endurance. Ine po penga ko kang Habakuk na agad-agad, masolve la ring ganang problema mo. Ing pangako na, manenaya ka. Kayabe mo kung marap ka ring problema mo. And admit it or not, minsan kasi ing burita mo, ing baluta mo, king apong Ginoo, bala mo kay Grab delivery. Balo ye po yung Grab, balo ye po yung Food Panda.
Opo. Marakal po papadeliver yan yatang pamangan. Yan yung pandemic, may uso po yan. O order ka ngayon, parang grab delivery yung pagdadasal sa Diyos. Order ka ngayon, parang magdadasal ka, click, swipe, at nandyan na agad sa pintuan mo yung mga pinagdarasal mo. Burita mo mabilis, ora mismo, on time. But God is not like that. Aliya po grab driver, nga pong Ginoo. May malyaring i-rate 5 stars, patse on time ya and success in delivery na. O meron malyaring i-report nung delayed ya. God is a father, not a delivery boy. And faith is not a convenient service. Kasi kung lahat ng dasal natin, instant ang sagot, hindi na faith ang tawag dyan. Ang tawag doon, convenience. Faith is not getting what you want, but walking together with God. Agyang eme pa akwakwa, reng pakibat, kareng pangadimo. Tandaan niyo po, faith is relationship, not transaction. That is why in our gospel today, king kakatamo pong ebanghelyong ini, sabi daring alagad kang Jesus, dagdagan muing kasalpantayanan mi. Bala mo sasabihan da king apong Ginoo, Lord, kulang na kulang kami pa. Emi pa agyu. Pero yung pakibat na ni apong Ginoo, quite shocking. Sabi na, if you have faith the size of a mustard seed, you would say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you. Nana pong buri ng sabyan ni nga pong Ginoo. Alinong makanano ya karagul, ingke kang kasalpantayanan niya, ing maging sukatan. Nung ini, ing kasalpantayanan mo, tunay ya. Agyang malatiya mo, if it's genuine, at makayamot ya king relasyon mo king Diyos, agyo ng gawang posible, ing imposible. Ing malating butol na ning mustasa, ing malating butol na ning tiwala king Diyos, agyo ng tagkilan kapanamdaman ing puso ning Diyos. Faith as small as a mustard seed can move mountains. Yes, it can even move the heart of God. Minsan naisip tamo, among emalyari, malati ko kasalpantayanan. May nako kasalpantayanan. Agad-agad masisira ko lub. Agad-agad susuko ko kimbiye. But the gospel tell us, eka tatakot. Ing tutong kasalpantayanan agyang malatiya mo, tutuyang mayupaya, uling ing kasalpantayanang ini, manibat keka, ibat siya king apong Ginoo. At kung anuman ang galing sa Diyos, makapangyarihan. And so my dear friends, patse daralan tamong karokan, kasamaan, at hindi natin makita ang solusyon sa mga problema natin, huwag nating isipin na mahina ang faith natin. Ang tunay na faith ay hindi yung wala kang tanong, hindi yung wala kang reklamo, hindi yung wala kang luha. Tandaan mo, hindi ka robot. Tao ka. Ing tutong kasalpantayanan, yapin itang agyang ating luwa, agyang ating kutang, agyang ating tampu, kaparin tatabili, kingapong Ginoo. Ihabakukpin, agyang mareklamo yo, telikdan ing Diyos. Deng alagad, agyang magkasakit lang maniwala, relikwan i Jesus. Faith is not about escaping evil. Faith is about enduring evil. Kayabe ing Diyos. Nung ating mika-cancer king pamilya mo, naman buring sabyan na ating kang kasalpantayanan, ora mismo rin, bukas mo rin kumayap ne, ing kaluguran mo king biya. Nung mila ko kaking obra, nung atin kang kasalpantayanan, naman buring sabyan, bukas mo rin, mika obra ko. Ing sasabyanan ing kasalpantayanan, Lord, kahit hindi ko pa makita ang sagot, kahit parang ang gulo-gulo na ng lahat, kahit hindi ko maintindihan yung mga nangyayari, hindi pa rin ako bibitaw sa iyo. Nagtitiwala pa rin ako.
Faith is not about avoiding the storm. Kaya inkutang, kut nanganda kayo pong pasibayo, okay lang bang magtampo sa Diyos? Okay lang ba? Okay lang bang magtampo sa Diyos? And my answer is yes. Okay lang. Uling ingbalang luwa, ingbalang tampo, partine ning tune, relasyon kingapong Ginoo. Di ba? Kapag nagagalit ka sa kaibigan mo, nagtatampo ka sa nanay mo, o sa tatay mo, o sa mga kapatid mo, hindi naman ibig sabihin nun, hindi mo sila mahal, hindi ba? It only explains kung gaano mo sila kamahal. Kasi hindi ka naman masasaktan, hindi ka naman magtatampo, hindi ka naman magagalit sa hindi mo mahal. And so, do not be afraid to ask, to cry, and to get angry in front of God. God is not there to punish you. At chuyay nga pong Ginoo, ban abaya na ka, karing balang kutang, balang muwa, at balang luwa mo, King Bie. Amen. Ipasyag tayo yung kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, igpanglubos mayupaya. Linalang King Banwa, ampon yato, at kang Kristo nga anak na bugto nga ginutamo. Pengagliking upaya ng Banal Espiritu, mi bayit kang na Mariang Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pakuking krus, mete at may kutkot, tinipaya ka ring mete, king katlungaldo, sinubliang mebye. Pepay tasya banwa, makaluklok, wananing Diyos, igpang lubos mayupaya. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kum ka ring mabye, ampon may nga mate. Sasalpantaya ko, king Banal Espiritu, king Banal Kapulungan Katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasoblirang miring mete, at king bie alananga. Amen. Manalangin tamo kambening mitmong tiwalang kasalpantayanan King Diyos, para karing danop at pamangailangan ning kekatang yato at para king balaya ning Diyos. Nga tamo pong banalangin, Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Ulitan tayo po. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king sagiwa at malalam kasalpantayanan, agagawa kay katamong balayaning Diyos, lalawe king sablang dapat tamo, king salaring mensahe at biyenang Jesus, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king matenakan a kasalpantayanan, aeta takot marap, karing dewa kaning kayalan katuliran at diskriminasyon, king kekatangyato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king metong amalugod at mapamakalulong kasalpantayanan, ababye pansin kay katamo karing kaplas at pamangailangan ding darano, ting kapuspalad, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king matatag a kasalpantayanan, asumaw kay katamong mipawi, karing sablang duda, at pamag-alinlangan, at papanatili kay katamong magdulap, king kaburian at tangkaning Diyos, agyamang potang mabayat ing kalibena, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king mapagkumbabang kasalpantayanan, akikilala king kasalpantayanan, mismo metong yang kalam, ay iba't king Diyos, at pasalamat para haring mayap ng dapat ding kaparatang tao kay katamo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. Para king susuyong kasalpantayanan, ang magmalasakit king ikakayap ning komunidad, at magkapilit misalmetong karintao, king matibe ng buklod ning pamidamayan at pamirakayan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pagkaluban mo keng matibe kasalpantayanan. O malugod a Diyos, kaya ka sasalpantaya, kaya ka ating tiwala,
kaya kake manalig, king kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Amen. Manalangin kay kapatad, baning daon taong matanggap yara paning Diyos, ibpang lubos mayupaya. Tanggapani saning Ginoy, ting daon karing gamat mo. King kapuriam po ni kaligaya ng lagyona, king ikasaplala mo at ning mabilog ng banal a kapulungan. O Ginoo, tanggapan me iting sakripisyong inutos mong gampanan mi, at king kapamilatan daring banal a misteryo, agagampanan mi king kapanyamban keko, pamatampan mo kaming mikapnuan ganap king kabanalan na bubunga ng pamanatbus mo, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kaya kayo, At kekante mo rin. itas yula ring pusuyo. Makatas na laking Ginoo. Pasalamatan taya ing Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulid.
Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabus, ing puryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin man, o ginu banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ampat king pangabayit na keti king yato, binayo na ing matwaming pangatao, king pamaylasa na, inos na ing kasalanan mi, king pangasubli ng mebye, pigkalam ne ing dalan, king alananggang biye. At king pamaytas na banwa, kekaway pa, biklat ne kekami ing pasbul ning banwa. Uli nita, kambering sablang anghel ampon banal, daralit mi ing parangal keka, alangtok ng ngamingan pupuri. Ikapin ing banal o ipa, ikaing sibol ning sablang kabanalan. Ulinita, ipaniga pumi, tugtugme ing espiritu mo. Antimo ing titipang ambun, karetingayin mi, ban pabanala nala, at para kay kami gawa na lang katawan, ang pondaya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging mi pagtaksilan niya, at bayak kusang lubdinawan ning biyena, king pamaylasa, ampon kamataya na. Kinwane ing tinape, pe pasalamata na ka at pinuri, piraso na ing tinape. Dinwang na iti karing disipulo na nga na, kwanan niya iti ikayungan at mangan kayo kaniti. Uling itiya ing katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batni nga punan, kinwaning kalis, pasibayo, pe pasalamata nakat pinuri, dinwang na iti karing disipulo na nga na, kwanan niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Uling itiya ing kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon nalananggang tipan, amibubu para kay kayo, at para karing sablang tao, ban kanita, mi patawaran laring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ipasyag taya ing misteryo ning kasalpantayanan. Amen.
Nyangening gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan amponing pangasubli ng mebye. Daraon mi akyeka iting tinape ning biye ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakad arapan mo at sumuyo keka. Ikaming ansanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming antimong metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing banal a kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya ing lugod, kambe ng Leo ing papambi, Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad miya minuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebye, king pakalulu mo, idala mula ding sablang meyang unabye, ketang masalang harapan mo, pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingang karapat dapat magkamit king biela nangga, ban kambe ning Juan na Birhen Maria induning Diyos, kambe ng San Jose ang esposo na, kambe ring Juan na apostol, ding sablang banal, ang bibibye kalugod-lugod keka, king kekabaning panahon, apurian ampon apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan na, kambenampon kaya, kagumning banalay Espiritu, sablang parangalampon ligaya kaya ka o Diyos, ipang lubos mayupaya, manggaman king alanangga. Yeni kaluguran kong kapatad, manalangin tamong mitmong kapanaligan ang ponlugod king ipa, karing amanong tiro na kekatamo ning Ginoo. Ikabos mo kami king sablang marok, o ipa malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipaning kasalanan, at mikabyus kaming alang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ang ponpagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos sa ipami, ing ginuming Jesucristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo,
ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayana ning banal a kapulungan mo. Layon meng pamayapan ng pompisan metungan, agpangking kaburian mo, ika mabibiyan pon magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaning ginuman, tabe sana kapilan man kaya kayo. At kay kaante mo rin. Yan po ipakit tamong mikakametong tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya kayungan. Cordero ni Dios, amin anak ko, kasalanan iyat mo. Pangalaman mo amin. Cordero ni Dios, amin anak ko, kasalanan iyat mo. Nyo ing kordero ning Diyos, nyo ing milalako king kasalanan ning yatu, nuwan laring mayayawus king apunan ning kordero. Ang pangtanggap kay ka, dapat yagas niya nga mano mo, kumayap na ako.
Alakad tampo. Sige po, luklok tampo pa po. Because second collection tamo po ngayon pong Domingo ngayon. Sige po. Manalangin tamo. O Diyos sa lubos mayupaya, manatili kami sanang masese at mipasiknangan kaniting sakramentong tinggap mi, ba kaming lalong miwangis at miyagong kang Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya ke kayo, At kay kan timurin. at bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutu, hinlagyo ng ipa, ning anak at ning Espiritu Santo, Amen. ing misa mi daw ne, umena kayo king kapayapan. Salamat, King Diyos.